Ko i kada u stvari bira predsjednika? Šta se dešava ako su kandidati jedne stranke iz iste savezne države? Šta ako glasate za mrtvu osobu? Kako se može desiti da izbornici ne odaberu predsjednika? Kako se može desiti da izbornici ne odaberu potpredsjednika? Ko upravlja državom ako niko nije odabran? Kako je 1824. predsjednik postao kandidat sa manje glasača, država i izborničkih glasova? I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Pravi predsjednički izbori, na kojima izbornici daju svoje glasove, se održavaju prvog utorka posle druge srede u decembru. Za 2024. godinu je to 17. decembar. Ko su izbornici u stvari? Nema mnogo propisa o njima. Ustav SAD spominje da oni ne mogu biti aktivni senatori ni narodni predstavnici, kao ni neko ko radi za vladu SAD-a ili na neki način od njih prima platu. Njih partije raspoređuju pre izbora i to su neki njihovi zvaničnici. Ono što je zanimljivo je da su oni takođe, da kažem, obični građani, pa i sami imaju pravo da glasuju na onim predsjedničkim izborima u novembru. Osim Maine i Nebraske, kandidat koji osvoji najbolji rezultat, koji ne mora biti preko 50%, već najbolji od svih ponuđenih kandidata, osvaja sve izbornike koje je njegova stranka prijavila, pa onda oni biraju predsjednika. Izbornici se ne sastaju svi na istom mestu, u na primjer glavni grad Washington, već u glavnim gradovima svojih država. Izbornik ima 2 glasa, jedan za predsjednika i jedan za potpredsjednika. Oni ne moraju da uopšte glasuju za kandidata koji osvojio njihovu saveznu državu, mada negde postoje i krivične, a definitivno i političke posledice za to. Čak mogu i da ne glasuju uopšte. Imate primjer čuvenih izbora 2000-te, kada je jedan od tih izbornika iz glavnog grada Washingtona odbio da glasa za Gore i Libermana, koji su osvojili glavni grad, a nije upisao nikog drugog. Jedino ograničenje po pitanju glasanja, pored toga da ne možete da glasate za mrtvu osobu, je da bar jedan od izbornikova 2 glasa ide nekom ko nije iz iste savezne države kao on. Zbog toga je 2000-te Dick Cheney morao da vraća prebivalište nazad iz Teksasa u Wyoming, jer su i on i George Bush mlađi bili iz Teksasa, pa bi svi izbornici iz Teksasa morali da ili ne glasuju za Busha da bude predsjednik, ili za Cheneya da bude potpredsjednik. Da bi kandidat postao predsjednik, mora da osvoji najmanje 50% plus jedan glas od svih izborničkih glasova, što je za ove izbore 270. Svi izbornički glasovi moraju da stignu u glavni grad Washington najkasnije do 4. srede u decembru, što je za 2024. godinu 25. decembar. Glasovi se najkasnije do 3. januara prebacuju u Kongres, da bi 6. januara pri zajedničkom zasedanju oba doma Kongresa oni konačno bili javno prebrojavani. Aktuelni potpredsjednik SAD-a u svojoj drugoj funkciji kao predsjednik Senata predsedava ovim prebrojavanjem i po njegovom okončanju saopštava konačne rezultate i to da li su predsjednik i potpredsjednik odabrani. Za slučaj izbora 2024. prebrojavanjem predsedava Kamala Harris kao aktuelni potpredsjednik SAD-a. Prema 20. amandmanu, usvojenom 1933. mandat predsjednika i potpredsjednika SAD traje još 14 dana do 12 sati popodne. U to vreme novoizabrani predsjednik i potpredsjednik vrše svečanu inauguraciju. Pre 20. amandmana je to bilo oko meseci po dana kasnije, 4. marta. Evo vam primjera prebrojavanja glasova za predsjednički izbor 2020. Prebrojavanje se odvilo 6. i 7. januara 2021. Ovo su kutije sa izborničkim glasovima, ovo je potpredsjednik Mike Pence, a tu su još neki zvaničnici Kongresa SAD-a. Prebrojavanje glasova ide po saveznim državama po engleskom alfabetu, počeši od Alabama. Kratka napomena, čućete da Pence oslovljavaju sa gospodine predsjedniče, odnosno Mr. President, iako je potpredsjednik SAD-a. To je zato jer tokom brojanja izborničkih glasova on vrši funkciju predsjednika Senata, dakle one druge funkcije koju potpredsjednik automatski dobija, čisto da ne bude zabune. Evo primjera kako se za Alabamu prebrojavaju izbornički glasovi. Mr. President, order in the chamber. Mr. President, the gentleman will continue.
The certificate of the electoral vote of the state of Alabama seems to be regular in form and authentic, and it appears therefrom that Donald J. Trump of the state of Florida received 9 votes for president, and Michael R. Pence of the state of Indiana received 9 votes for vice president. Are there any objections to counting the certificate of vote of the state of Alabama that the teller has verified appears to be regular in form and authentic? Hearing none. This certificate Evo i primjera za Maine, pošto su tamo izbornički glasovi 2020. bili podeljeni. This certificate from Maine, the parliamentarians advise, is the only certificate of vote from that state that purports to be returned from the state that has annexed to it a certificate of authority from the state purporting to appoint or ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Maine seems to be regular in form and authentic, and it appears therefrom that Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware received 3 votes for president, and Donald J. Trump of the state of Florida received 1 vote for president, and Kamala D. Harris of the state of California received 3 votes for vice president, and Michael R. Pence of the state of Indiana received 1 vote for vice president. Are there any objections to counting the certificate of vote of the state of Maine that the teller has verified appears to be regular in form and authentic? Hearing none. Da biste postali predsjednik, samim tim i podpredsjednik regularnim putem, odnosno preko izborničkog kolegijuma, morate osvojiti bar 50% plus 1 glas celog kolegijuma, što od 1964. iznosi 270 glasova. Ključna fraza, morate osvojiti bar 50% plus 1 glas. Ako glasanje bude nerešeno, 269 prema 269, ili ako bude 269, 268, 1, u slučaju da neko glasa za nekog trećeg, ili ako se nekako namesti da jedan kandidat ima 269 glasova, a 269 različitih osoba ima po 1 glas, iako taj jedan ima očiglednu i ubedljivu većinu, nije postao predsjednik. Često se u javnosti prenosi da se ovo događa samo za slučaj nerešenog rezultata, ali to nije jedini slučaj. Također se može desiti da izbornik jednostavno ne glasa. Primjer radi predsjednički izbori 2000. Jedan od 3 izbornika iz glavnog grada Vašingtona nije uopšte hteo da glasa za Gore Libermana, uprkos njihovoj prilično ubedljivoj pobedi tamo. Ali šta ako nijedan kandidat nema preko 50%? Šta se onda radi? U Americi se drugi krug glasanja ne održava, pa u skladu s tim onda nastupaju takozvani produženi izbori ili na engleskom contingent election. Nemam odgovarajući smisleni prevod na našem jeziku, pa sam odabrao pojam produženi izbori kao najbolje rješenje, jer na primjer i u fudbalu i košarci u slučaju nerešenog rezultata imate produženje. Kako oni rade? Pa najpre treba da se utvrdi ko nije odabran, da li predsjednik ili podpredsjednik. To se utvrđuje tokom samog brojanja izborničkih glasova i po okončanju vidite da li neko ima preko 50% ili ne. Najpre da vidimo postupak ako predsjednik nije odabran. Za produžene izbore za predsjednika trebamo da pogledamo ovu zgradu i njen levi deo gde zaseda predstavnički dom. U slučaju da predsjednik nije odabran preko kolegijuma, svih 435 poslanika glasa za predsjednika, pri čemu ne važi pravilo jedan čovjek, jedan glas, već jedna država, jedan glas. Ne moraju ni sve savezne države da učestvuju. Kvorum iznosi 2/3 od ukupnog broja saveznih država, što od 1959. kada su Aljaska i Havaji primljeni kao države u SAD umjesto do tada teritorija, iznosi 34 države. Dakle, ako se predsjednik bira na produženim izborima, a svi predstavnici iz svih država dođu, jedini poslanik iz Delavera sam daje glas za svoju državu, dok se 52 poslanika Kalifornije dogovaraju među sobom i glasuju za predsjednika. Ne moraju svih 52 poslanika da se slože, ali ako je 27-25 unutar države, pobednik dobije jedan glas. Ko na ovaj način dobije 50% država i naravno omredno preko, postaje predsjednik. Ako svi dođu na glasanje, taj broj od 1959. iznosi najviše 26, a najmanje 18 ako minimalni mogući broj saveznih država dođe na glasanje.
Pošto se glavni grad Washington nalazi u Kolumbiji, ali ne u ovoj republici, već u ovom okrugu, nema pravo glasanja na ovim izborima. To je zato što je u Americi Kolumbija okrug, a ne država, pa samim tim i grad koji se u tom okrugu nalazi ne može da glasa na predloženim izborima. Jedan od graničnih slučajeva izbornog kolegijuma se desio već na 4. predsjedničkim izborima u SAD 1800. Tada im zastava nije izgledala ovako, već ovako, sa 16 zvezdica, samim tim i država. I same SAD su izgledale ovako, a ne ovako. Vodeći kandidati su bili tadašnji predsjednik John Adams i njegov tadašnji potpredsjednik Thomas Jefferson. Bitna razlika u odnosu na danas je to da izbornici imaju takođe 2 glasa, ali oba za predsjednika. Potpredsjednik se ne bira direktno, već drugoplasirani kandidat za predsjednika automatski postaje potpredsjednik. Takođe, 1800. vam je trebalo bar 70 izborničkih glasova kako bi postali predsjednik. Možda zanimljivo, i Adams i Jefferson su umrli istog datuma, 4. jula 1826. na dan nezavisnosti SAD. Jefferson je osvojio 73 glasa naspram Adamsovih 65, dakle 3 više nego što mu treba, i inače bi postao predsjednik da i Aaron Burr nije takođe osvojio 73 glasa. Pošto je bilo nerešeno, tadašnjih 16 saveznih država je glasalo za predsjednika. Da bi neko od njih sada postao predsjednik, potrebno mu je bar 9 državnih glasova ako svi dođu, a došli su. Da vidimo prvi krug. Primetit ćete da imate 16 država, a 14 glasova. To je zato što su 2 preostale države, Vermont i Maryland, imale paran broj predstavnika, a političkim mahinacijama je u njima uvijek bilo nerešeno, pa jednostavno nisu glasali. Dobro, ajde drugi krug. Treća sreća, 4. krug, 5. krug, 10. krug, 15. krug, ne znam, 21. krug, 27. 30. 35. Neverovatno, ali u čak 35 krugova glasanja rezultat je uporno bio 8:6 za Jeffersona, a treba vam 9 da bi postali predsjednik. Konačno, 18. februara 1801. posle lobiranja Aleksandra Hamiltona, osobe na $10, u 36. krugu glasanja su pojedini poslanici bili nagovoreni da ne glasaju, pa je Jefferson pobedio sa 10:4 i postao predsjednik, a Burr je automatski postao potpredsjednik kao drugoplasirani. Ovo se sigurno nije obilo Hamiltonu kasnije. Posle ovih izbora je uveden 12. amandman koji u suštini kaže da izbornici nemaju više 2 glasa za predsjednika, već da imaju 2 zasebna glasa, jedan za predsjednika i jedan za potpredsjednika. Kako bi došli na te pozicije, morate da osvojite bar 50% plus 1 izbornički glas. Ovim amandmanom su uvedene još neka pravila, sad ćemo vidjeti i koja na sljedećem primjeru. Drugi granični slučaj izbornog kolegijuma je bio 1824. kada ste imali 4 kandidata, od kojih je Andrew Jackson osvojio i najviše izašlih birača i najviše saveznih država, pa samim tim najviše izbornika u sve četvorice, ali nije imao 131 glas potreban za pobedu, već 99. Imate još čudnih stvari koje su posljedice tadašnje politike, na primjer to da i Adams i Jackson imaju istog kandidata za potpredsjednika i to da kompromisom od 3/5 na jugu ne ubrajate robove kao stanovništvo, ali im nadoknađujete izborničke glasove. Nego John Calhoun je prilično sigurno postao potpredsjednik sa 182 od 260 glasa, tako da sada treba odrediti njegovog predsjednika. Nova pravila određena 12. amandmanom kažu da na predloženim izborima morate da birate nekog od prva 3 kandidata po broju izborničkih glasova. Dakle, nemate slobodan izbor. Morate da dobijete bar jedan izbornički glas kako bi bili kandidat ovde, bez obzira na to koliko je birača za vas glasao. Navedenim kriterijumima u igru za predsjednika su ušli Jackson, John Quincy Adams, sin drugog predsjednika Johna Adamsa, koji je izgubio na onim maratonskim izborima 1800. i William Crawford. Tada ste imali 24 država, dakle bar 13 vam treba za pobedu ako svi predstavnici dođu, a došli su.
Henry Clay, koji je bio četvrti, je pozvao svoje pristalice da glasuju za Adamsa, koji je naposletku i pobedio Jacksona i Crawforda rezultatom 13:7:4, dakle minimalnim brojem osvojenih država. Sad, 12. amandman je ovo glasanje propisao kao tajno putem papira. Shodno tome, prilikom ovih izbora su preduzete sve mere kako bi se zaštitila tajnost izbora. U predstavnički dom su puštani samo narodni predstavnici, senatori, stenografi i minimalni mogući broj ostalih zvaničnika. Ove mere predostrožnosti su rodile plodom, ali za malo. Ne samo da u javnost nije procurilo to kako su glasale državne delegacije, nego se u nokat znalo kako je svaki pojedinačni poslanik glasao i tadašnje novine su bez ikakvih kočnica to objavljivale. John Quincy Adams je kasnije Claya postavio na mesto državnog sekretara, što se praktično smatralo pozicijom prestolonaslednika, to jest sledećeg predsjednika, jer su svi pre Claya to i postali. Državni sekretar je kod nas ministar spoljnih poslova. Ovo je prilično iznerviralo Jacksona i njegove pristalice, koji su ovo nazivali korumpiranom nagodbom. Ovo je prvo do sada 3 korumpiranih nagodbi u američkoj istoriji. Inače, sin Henrya Claya, Henry Clay mlađi, je bio vlasnik crnog groba Johna Henrya Claya, koji je predak Cassiusu Clayu, poznatim kao Muhammed Ali. Ako predsjednik još uvijek nije odabran do inauguracije, koji je od 1933. 20. amandmanom pomeren na 20. januar, koji je u međuvremenu predsjednik. U tom slučaju, potpredsjednik SAD-a, ukoliko je odabran, privremeno vrši dužnost predsjednika sve dok se on ne odabere. Ali šta ako ni potpredsjednik nije odabran? Onda ponovo gledamo zgradu Kapitola u gradu Vašingtonu, ali ovaj put njen desni deo gde zaseda Senat. Kao i predsjednik od onih maratonskih izbora 1800. i potpredsjednik mora dobiti bar 50% plus 1 izbornih glasova kako bi bio izabran. Ako to nije slučaj, njega na produženim izborima bira Senat, gde za razliku od predstavničkog doma važi pravilo jedan čovjek, jedan glas. Takođe, ne birate između prva 3, već prva 2 kandidata koja su dobila najviše izborničkih glasova. Kvorum takođe iznosi bar 2/3 saveznih država. Ovo se zaključno sa izborima 2020. desilo samo jednom, kada je na izborima 1836. svih 23 izbornika iz Virginije odbilo da glasa za Richarda Mentora Johnsona kao potpredsjednika, iako su za predsjednika izabrali Van Burena, kandidata koji je na izborima učestvovao zajedno sa Johnsonom. Navodno je razlog bila Johnsonova veza sa crnom robinjom, koju je javno priznao kao vanbračnu ženu, a priznao je i njene 2 ćerke kao svoje. Umesto toga, izbornici Virginije su glasili za Williama Smitha, bivšeg senatora iz Južne Karoline, koji nije ni učestvovao na ovim izborima. Johnson je dobio samo jedan glas manje od potrebne većine, pa je Senat morao da glasa između njega i drugoplasiranog kandidata antimasonske koalicije Francisa Grangera. Na produženim izborima za potpredsjednika od 52 senatora Johnson je dobio 33 glasa, odnosno 63%, pa je postao potpredsjednik. Ovo glasanje je bilo javno, pri čemu je svaki senator otvoreno rekao za koga glasa, umesto da piše na papiru, i zanimljivo, iako izbornici Virginije nisu glasali za Johnsona da bude potpredsjednik, oba senatora odatle na ovim izborima jesu glasala za njega. Ali šta ako nekim slučajem ni predsjednik ni potpredsjednik nisu izglasani? Ko je onda predsjednik? 20. amandman propisuje da onda Kongres treba da postavi neko lice, a ako je predsjednik Skupštine, odnosno spiker, u međuvremenu izglasan, onda on vrši dužnost predsjednika dok se ili ne odabere predsjednik ili ne odabere potpredsjednik. Imate i zakon o nasleđivanju predsjedništva koji propisuje oko 17 osoba koje, zavisno od njihovog položaja u vladi SAD, nasleđuju mesto predsjednika ako neko pre njega ne može. Možete naći više na internetu, pogledati ovaj snimak CGP Greya, a možda i ja napravim o tome snimak, vidjet ću. Ako se predsjednik odabere, onda on automatski preuzima svoje dužnosti od predsjednika predstavničkog doma. A ako on nije odabran, a potpredsjednik jeste, onda potpredsjednik potiskuje predsjednika Skupštine i vrši dužnost predsjednika sve dok se on ne odabere. Teoretski, ovi izbori kao rezultat mogu imati to da predsjednik i potpredsjednik ne budu uopšte iz iste stranke.
Pre 1933. i 20. amandmana predsjednička inauguracija je bila 4. marta, što znači da su stari predsjednik i podpredsjednik i dalje bili na čelu države u slučaju produženih izbora. Situacija je tada bila manje komplikovana jer je Kongres imao 3 meseca fore da se odluči oko novog šefa države i njegovog prvog zamjenika. Još jedna stvar samo ostaje da se reši. Pored izbora za predsjednika, istovremeno se bira i cela skupština i oko trećina senata. Koji saziv održava ove izbore, novi ili stari? Pre 20. amandmana je to bio stari saziv, pošto je on stupao na dužnost čak 4. marta, isto kao i predsjednik, dakle skoro 4 meseca nakon izbora. Nakon 20. amandmana, novi saziv Skupštine i oko trećina novih senatora stupa na dužnost 3. januara, a predsjednik i podpredsjednik 20. januara ukoliko su odabrani. Svi produženi izbori su se desili pre 20. amandmana, znači po starim pravilima, a zaključno sa izborima 2020. se nikada nije desio slučaj da istovremeno ni predsjednik ni podpredsjednik nisu izabrani. Takođe, 20. amandman na Ustav SAD propisuje da Kongres ima pravo da donese poseban statut koji se primenjuje u slučaju da produženi izbori nisu gotovi, a neko od kandidata za predsjednika ili podpredsjednika umre tokom njih. Zaključno sa datumom objave snimka, Kongres nije doneo taj statut. Samo jednom se desilo da je jedan predsjednički kandidat umro tokom samih izbora, kada je Horace Greeley 1872. preminuo 24 dana posle njih, ali pre izborničkog glasanja. Ulysses Grant je ostvario prilično ubedljivu pobedu, pa to nije predstavljao problem za Kongres. 3 od 11 izbornika iz Džordžije, države koju je Greeley osvojio, su ipak glasala za njega, ali je Kongres te glasove proglasio odbijenim. Ne nevažećim, bukvalno su naveli da su ti glasovi odbijeni.